Shalom mahubata haganup Bapak Inang. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Shalom sehat mahubata haganup. Goran ni minggu ta bani sadarion aima minggu kantate atape mandoding. Janah sadarion diperingati hita do minggu kemitraan GKPS. Janah galanganta bani kantong na patuluhon marujuan hudana Agusteis GKPS. Sihol mahita mangalo-alo barisan prosesi, pasirsir hita hadirionta, riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 470 sada, ayat sada pakon ayat 2. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitopa langit pakon tanohon. Amen. Dodingkon na siyama Jehovah, puji magorani, ambilan kon na siyama hatuahoni, ganup ari. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Jehovah, nado pamonangkon hanami humbani kuasa ni sibolis, pakon hamatean. Marolop-olop do hanami mamuji goranmu nama pasing in. Bagel tumang do pambahenonmu, mambahen dihut hanami parsimada, bani hamonanganmu, janah panean bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Tondui muna pasing inma namar maloi hanami, ase lambing idida hanami haluahon na humbamu, janah totap hanami marhapor sayaon hubamu. Hubamu ma isombahkon hanami, puji-pujian nami panorang on, sonai homa sadokah goluh namu. Uhoi hama uhur nami,
ase tongtong ihagoluhkon hanami, holong na pinaondos muin, marhite goluh na marparsauran, pakon hasoman nami jolma. Urupi hama hanami, ase parsimada, jana ibere hanami diri nami bani horja kemitraan, nagabe dalanmu, mamasu-masu hanami kuriamu. Bani ibadah pakon pangindoan nami sadarion, goran muma namar sangap, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami, ipadas hanami tonggo nami on. Amen. Undul makuria. Mandori ngusehita humbani haleluya nomor 217 ayat sada pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Ibagas toruhni uhur, pakon gok panol solion, roh mahita humbani Tuhan parholongin. Martonggo mahita masopot kondo sata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, paridop ni uhur humbani jolma pardosa. Doma ibere ham anakmu, Yesus Kristus gabe jolma, anjaha manaron hahirion, apa hadoyukon. Palamate tarsilang laho makokop hanami, anjaha mulak manggolu, naik nagori atas, laho mangyapiti hanami. Marhitehon ni ai, patut donamin hanami mamake idop ni uhurmuin. Laho pataridahkon holongmu, bani goluh nami i dunia on. Tapi hotop dolang taridah buah nama dear bani pargoluhan nami. Nagabe tanda ni nadop ipaluah jana ikohop kop ham hanami. Ham naibata parholong niate, ukap hamma hauhuran nami, ase boy idida hanami, aha sihor jahonon nami itonga-tongani kuriamu. Ham naibata parholong ate, buka hamma mata di pikiran nami,
Aseboy hanami gabe juak-juak na marguna, itongah-tongah ni kuriamu. Hamnai bata parholong ate, buka hamma tangan nami, ase margogo hanami lao mangidangi kuriamu. Terpuji maham nai bata si sada-sadain, napasing anjahan na bata na manggolu. Holong maham Tuhan, tangihon hamma tonggo nami on. Jana sasap hamma dosa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitam ahata ninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi nai bata, doma ipatalar holong ni uhur ni ay bata. Ay mamarhite namate Kristus makokop hita, sangga pardosa opehita. Ase lambing maluah mahita nuain, humbani ringis in marhite honsi, dop ipitori hita ibagas daroh ni ay. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halani ay, ataridakon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabo. Amen. Undul makuria. Mandoring usehita humbani haleluya nomor 342 ayat sada pakon ayat 2. Bermitra
Aima marhasoman. Na marhasoman somalni sa pangahapan do bani malas ni uhur. Sonai age bani pusok ni uhur. Bermitra mararti dihut mangahapkon ganupan pengalaman ni goluh ni hasoman. Dongdo sada tulisan hubani sasahalak, hubani hasoman sanggatar sosak hasoman ni ai. Nini. Ham nahina holongan, hasomanku saninaku. Hubotoh jana huidah do sonaha perjuangan apa kerja kerasmu madopakon naborat bani goluhmu. Huidah do sonaha halojaonmu bani naman lopusi naboritin. Taridah doin humbani panonggormu. Loja songon nahur leh doham halani namasain. Wahab kondo sonaha ham loja borat apa manaron naboritin. Tapi ulang moru atap gabe mago semangat humbani dirimu. Tongon tantangan parutolon apa persoalan nuan on sedohal na urah janah lang na hapungin tapi bagel tu janah borat tu dora pangahapmu madopakon ganupan in mangaro apa manaron doham tongon pambahen ni ganupan in gabe patubuh lungun ni uhur jana sipata rado songon na punjung pangahapmu. Rado matubu sukun-sukun ibagas uhurmu. Andi gando ujung ni on. Jana sonaha do dop ni haganupan on. Tubuh ma uhur gobir apa biar. Halani galek ni pardagingon. Tapi dingat hama lang pitah sahalakam mandopakon in. Dong doau pakon hasoman nalegan. Nagabe hasomanmu. Lobih ni ai, jolom hama gomosatani Tuhan in. Ulang ho mabiar, au do si paluaho. Do mapala hudilo goranmu, au do si madaho. Anggo ibotas sobah, au do hasomanmu. Bani naman dipari bah bagal seng ayub konon ni ho. Anggo mardalan ho hubagas ni apui. Seng anjay mosok ho, anjah seng matutung ho bahenon ni gara ni apui. Itongah-tongah ni bue ketidakpastian, na masa apa nasihol masa, on managabe panotap bata. Ase namarhasoman bermitra apa namarhasa daun on hita, boy manamin hita lambing marsi tukolan, marsi patoguhon apa marsi pardiatean. Ay matandani nadop marhorja hatani Tuhan bata. Ase boy rap maluah hita, rap manjalohon pasu-pasu ni Tuhan bani ganup pargoluhanta. Roh mahita tongtong hubani Tuhan in. Rapakon Tuhan in mahita manuruskon goluhon. Ihasomani jana ipargogo hidohita tongtong. Manlopusi ganup na masa. Seng anjay tadi konon ni hita. Halani bapa naburjudo ia. Jana hasoman bani ganup lakah ni halak. Nama rondos bani. Haposi hita ma ia bani goluh taon. Mari berjuang bersama, mari maju bersama. Salam kemitraan mabata haganupan. Amin. Mandori musehita humbani haleluya nomor 500 sada ayat sada pakon ayat 2.
riap mai ta jongjong. Saksihon hita maha porsayaon tain, songon nasinaksihon ni ganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogo na sotarimbang, namano palangin pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sangga nape haliapan, marhite tondi na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mula manggolu humbani na mate bani ari patuluhon, naik hu surga anjana hundul isyamun ni bata bapa, pargogo naso tarimbangin. Hunjai ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu pakon nadop mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria persadan na pasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan di dosa, bani parpuhoni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Undul makuria. Nasyam na hinaholongan haganup kurian ni Tuhatta isap GKPS. Salam hasadaon pakon pangidanion namar buah ma bani nasyam ibagas koran ni Tuhan Yesus Kristus. Bani nama muka ganup lahuan talup duhita makatahon terima kasih apa puji-pujian hubani Tuhatta. Simada haguluhan in. Na tetap manramotkan pakon mapargogohi hita mandopakon sagala namasa. Ibagas hauhuran si sonai ipada sanami ma tonah bani minggu kemitraan GKPS na ipes tahun hita sonari. Na parluwi tetap ope dopakon hita pandemi COVID-10 siah. Na marpakorkon bani haganup suhi-suhi ni parguluhotai dunia. Agi sonai tetap doi bere Tuhan hauhuron hubata. Mangindahi dalan sidiaran. Makobaskon horja pandilota. Lahomar hasadaon pakon mangidangi. Ase tetap boy hita memberi buah nama diar bani parguluhota. Domu hujin dohoma ase subte mage KPS tahun 2020 sada mandilohita ase mangarahkon kuria marsi tukolan man pakon marsi patuguhan apa marsi pardiatean mandopakon parutolon ni golu. Napaduahon horja kemitraan aima horja nama ronjolan bani hata ni nebata songon natar surat bani Filipi sada ayat 2 das hubani ayat 5. Mar terima kasih do apostel Paulus hubani nebata mar dingat kuria Filipi nasir-sir mar hasadaon mar bagi manggalangkon diri pakon bermitra bani horja laho pararat ko nambilan nama diar. Agebe hajong-jongan di kuria Filipi pita sada kuria lokal do. Tapi tetap dosi dia memberi diri bermitra. Janah terkoneksi pakon kuria naligan rosi namanu pake horja ni Tuhatta. Ase saya ngadong kuria na berdiri sendiri janah terpisah kumbani naligan itanah on halani ai lambin perluhon janah pabolak hitama horja kemitraan bani kuriat tabi. Napatuluhon adong dopo dah nama katahon anggo sihol ham mardalan hisah mardalan masalah kam anggo sihol ham mardalan do mardalan ma pakon hasoman dum hujai do homa hata ni nebata makatahon sing diar jolmain puncung.
ase manimon do kita bermitra kalani dos do Tuhan na manopahita jana ita na tinopani tardilo ase mangguluh ibagas marsawaran kalani ai i perluan kita do bermitra bani kadok tingku seng biar jolma sonai age kuria injuk Sai ipargogo itu hatta Yesus Kristus mana siam mandalan-kon horja kemitraan bayan hasangapon goranin. Salam minggu kemitraan mabanina siam haganup kurian itu hatta horas. Mandori ngusehita humbani haleluya nomor 304 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Ting bata, Bapak Inang, jendage ni nama poso. Sunai pakon gota jemaat na mendihuti kebaktian minggu live streaming Rumah Nibe Sadarion. Minggu tanggal 2 Mei 2021. Na perlubi. Yotang hubani haganupan anggota seksi Bapa Jemaat Kuria GKP Sudirman Pematang Siantar. Asibani hari Patar, Senin, tanggal 3 Mei 2021, pukul 11 WIB. Maranan Igerejaon, Aserom mendihuti
kebaktian pertungguan seksi Bapa GKPS Resort Siantar Sada. Bagasna tetap ipasingat hanami tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah sada wajib marmasker, cuci tangan, sunai ge yukur suhu tubuh ni. Na ihor jahon ni petugas umbani seksi Bapa GKPS Resort Siantar Sada. Na paduahon Bataganupan Bapak Inang khusus ni hubani anggota seksi Inang Jemaat GKPS Sidurman. Aima marhetehon ni mamukah kebaktian para hari Kamisan. Bani hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 masuk pukul 10 WIB ipukah mangulaki kebaktian para hari Kamisan tonga-tongani Kuriaon. Piket Inang sektor Sada. Acara para Kamisanai tetap mematuhi ataupun menerapkan protokol kesehatan. Wajib marmasker, cuci tangan, sunaya ge ukur suhu tubuh. Asiben nasiam, anggota seksi Inang Jemaat Kuriaon onma tuga-tuga sekaligus otangan ni pengurus seksi Inang Jemaat Kuriaon. Na patuluhon ting sihol marpadan. Sihol manjalo parpadanan marhajabuan do nyombahta Aima Krishna Olivia Buru Sagala Buru ni Bapa Kater Sagala Pakon Inang Roslinda Buru Tambunan anggota Jemaat Hun Sektor Opat Kuriaon Pakon Amudi Rindu Pridolin Purba nyombah ni Bapa R Purba Pakon almarhum Inang R Buru Gultom Hun Kuria HKBP Dolok Saribu parpadanan hari Sabtu naloroh tanggal 2 Mei 2021 pukul 10 WIB di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nomor hodumuan hujon Ngorodo nombahta si Krishna Olivia atap orang tuani atap anggulang roh menasiam pengurus sektor opat asih pasingat nasiam hubani keluarga ai asih tetap bani acara perpadanan tetap mematuhi protokol kesehatan wajib marmasker ukur suhu tubuh cuci tangan jaga jarak dan alang pala marsi salaman dana gomos ipasingat kanami 15 menit paima jam 10 doma das keluargai di gerejaon. Asiben nasyam pengurus sektor opat salinari gomos ipasingat kanami atur hon nasyama petugas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Nah mangihut bani hari Minggu naloroh tanggal 3 April 2021 panorang kebaktian Minggu siang sadalan hubungan jadwal ni Kuriaon tetap do ilasana kita pandidion napasing ubani nyombah napatut domu hujai ubani nasiam orang tua nasihul padidihon nyombah ni tapang Bapa Pakoninang rohma mandihuti perguruan bani hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 10 WIB madanan ikonsistori marhitihon ni membuat surat pengantar hun pengurus sektor. Domu hujon ni nurnami perlu ipatakas kanami dong penginduan ni Inang Panditata atau P Panditata paima dapot tanggal 5 Mei 2021 mandihuti perguruan penasiam pengurus sektor atau P hubat dagan anggota jemaat orang tua na patut pedidihon dong ma informasi si pardihut mandihuti pendidikan pasingon dan boy mai patugah kubani PHMJ ase boy holi ipatugah kubani Inang Pendeta atau Pendeta Resort ase boy sadia standby di gerejaon paimaon tene halani si pata ipaima sadia izon
lalap lang marnaroh, langadong nini. Hanya sekali nari gomos penginduk kami, paima tanggal 5, malapor manggota jemaat bani pengurus sektor meneruskan bani PMJ bahwasanya si pardihut nalaho mandihuti pandidion na passing. Na mangihut Bapak Inang, kita ganupan menaige na mandihuti kebaktian minggu live streaming rumah di Bay. Iulak kok kita mause mengadongkon pertonggoan sektor hademuan. Bani hari Selasa, Rabu, Jumat, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7 Mei 2021. Setiap pukul 10 WIB. Aimana tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jadwal bata, asal ingat kita bema ai. Hari Selasa tanggal 4 bulan Mei 2021, pertongguan sektor hademuan naman dihuti aima sektor sada. Sektor 4, sektor 6. Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, naman dihuti pertongguan sektor hademuan sektor 5, sektor 8, sektor siah. Hari Jumat tanggal 7 bulan 5 2021, sektor 2, sektor 3, pakon sektor 7. Ai jadwal nih, jadi ingat kita bema ai. Patagunupan Bapak Inang, sektor sada das kubani sektor siah. Sonaima ting-ting atau penjelasan ting-ting bani hagunupan horja tonga-tongani kurion domu nasebut hanamiai Tuhan ma namang pargogoi hita hagunupan bagas sasadota anggota jemaat majelis jemaat. Sonaima terima kasih ma. Ibagas tonggo hita ham Tuhan nebata Bapa nami namarha bangsa inaguri atas ilakon hanami Tuhan maka tahun terima kasih ubamu halani tongtong do pehai iha somani janahi ramati ham guluh nami ui hanami marhahi pason sehat-sehat jana jorgit tarbayan hanami roh rumahmu rumah panumbuhan mon nalahu mamuji pakon pasangapkon ham sekaligus ma'ai Tuhan markebaktian minggu kemitraan hanami bani haganup GKPS PGI KNLWF WEM pakon naligan-ligan Tuhan Arab dotong ur nami terlebih kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon aseto tak menamin hita bermitra pakon ham. Bani panorongon ali Tuhan patut doa nami namin bahat rohu permingguanon. Tapi halani ibaga situasi COVID-19 nalape maroti ope janah mendalankan protokol kesehatan hanami sesuai hubani anjuran pemerintah nami namambahin pagurini kuriamu sebahagian ma'ai markebaktian irumah nibe marhitehon ni live streaming tapi posdo uhur nami hubamu ali Tuhan nalaho salpuhononmu doin huntonga-tonga nami pakon humbani sab duniaon Tuhan nai bata nai surga martonggo dopehan nami hubamu bani hasuman nami natibal ipudomani halani naborit asemar pasu-pasu maham bani tambar merhiteu nai pangan pakon nai deskon bani akulani asemak korhon hamaluman maai halani boto hami Tuhan hamdo panambari nagogo bahkan hamdo tabib di atas ni tabib na adong i duniau secara khusus Tuhan martonggohan nami hubamu orang tua nami pendeta pendijasman sinaga pakon inang naibagas parnaburitan asehama Tuhan nama masu-masu tambar nai pakeni orang tua nami ai lahu mananggali naborit humbani akulani
ase makkorhon hamalumon janah boi hanami riap tapang laho mamuji pakon pasangapkon ham ibagas namar malas niuhur. Martonggo depi hanami Tuhan bani haganup nyombah nami. Na etek-etek rosi nama godang ase tongtong ma birham hasehaton terlebih ma ai ibagas pendidikan nibei ase birham tongtong hapentaran laho mangarusi suku-suku ni guruni jana ase tongtong si dia mar pangarapan pita hubamu. Sonai homa bani nama nori horja hasomani ham si dia ase boi dapat horja si dia sesuai pakon bidang ni age bani si dia nama nori hijodoh hama Tuhan nabastu ase dapat si dia pasangan naserasi jana na tongtong marhabiaran hubamu. Di atas nyai haganupan ali Tuhan bahat program-program baik maim bani seksi bapa, seksi inang, seksi nama poso pakon seksi sekolah minggu. Nalahu si horjahono nami tu hari-hari nalauro ase hama Tuhan nama kasomani hanami ase bui programi mardalan diar sesuai pakon rencana nami terlebih rencanamu. Sonai homa ting nama ragam bani kuria nami ali Tuhan naduk masa pakon nalahu si pamasaon ase hama tongtong makasomani hanami ase bui ting-tingai yorjaun hanami merdalan ibagas nadiar pakon najure. Di atas nyai haganupan ale Tuhan perdosa na begal do hanami pasing do anggoham. Halanyai merpangulaki maur muban nami. Sasapamen ase talupa nami manjalo pasu-pasu na umbamu. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo hamma hanami pakon tonggo nami na tongtong mar pangarapan hubamu. Amin. Sihol manangar hatani Tuhan tahita, pasir sirhita, doringta, umbani haleluya nomor 200 sada, ayat 2, ayat 5, pakon ayat 6. Oh
na mangatasi sagala hauhuron, inma manramot kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amen. Hata ni Tuhan Bata, yar basahita secara responsurya, ay mahumbani Pesalmen 150, ayat sada dasubani ayat na parpudi, ayat 6. Basahita secara responsurya, Pesalmen 150 ayat sada dasubani ayat 6, hupuka kumbani ayat na parlobe. Puji-pujian bani Jehovah marhitei parugas na laingan. Haleluya. Puji manai Bata bani ianani nama pasing. Puji ma ia ibagas hajang-hajang ni hagogohon ni. Puji na siyama ia marhasoman sora ni tarompet, puji ma ia marhasoman arbab pakon husapi. Puji ma ia marhasoman ogung na marolol, puji ma ia marhitei ogung na marliting. Haleluya. Pigama doding na ikuasay na siyam. Haleluya. Kantate, markantate mahita sa daryon kan. Mandoding. Haleluya. Doding kon hitaryap. Haleluya. 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 Haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Adong sada haleluya naman booming Indonesia. Ay na terkenal bani masa-masa sebelum COVID, pakon panorang COVID. Haleluya. 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 Adong sadanari, au lupa tumang not nyai na ongga idoding kon nalang paruga maka Kristen. Ya tahun haleluya ay, aduh gurnay. Haleluya. Jadi ia menganggap haleluya ay sebagai suatu ketakutan. Ternyata haleluya langsung naik. Adong duha somak ko ay gorani si sobat. Ya, idoding kunduay. No kan kubain do marsihul daw izay huding atay i konsistori marsihul. Lupaw. Tapi marsihul no kanilo ni Dr. Koteng mandoding konay. Sangat terkenal ang goy bukan na siya mo YouTube. Komentar niyang biyay luar biasa tentang haleluya. Ya. Ya dong anggoy doding ko naigan. Ya sungunon iba yung tangan iba ni YouTube ay. Terbalik pa kon ahanay hatahon ni Tuan Dr. Martin Luther. Anggoy tanda na siya ang bukuon. Buku ahadon.
Oh, buku haleluya ay manadohor. Berarti do may pariksa nokan matay jay kan. Ang gumanadow hay agapayah may dong nokan pamiriksan matay jay gratis. Ay man boli bayar 800. On bani bibil na siyam pariksa na siyam lang adong bay tulis. Bimbingan untuk mandoding kon haleluya. Nini bani rokaman paduahon sebutul ni bani rokaman na parlobe das ku bani sadarion harus ni itulis doon ni Martin Luther anggo idoding kon hita dodingon maningon songon panluar ni pamangantama namin parsahap ni uhur tay bagas asisitong hita mamuzi na ibata anggo asal na doding kondo hapeseng hujay uhurta songon na mga pasinay batado hita ijay ijin jadi na mambain songon noon tangan naman sambil menduding kon haleluya ay mga pasinay batado ay bani YouTube ay malas daw uhur ni na bata anggoy doding kon hita gati gorani ase patut do ringgas hita mandoding konsi ya litundo sibolis manangar doding ni halak Kristen nini Tuan Dr. Martin Luther reformator buedo halak na tartugu das bani haporseaon halani doding ni halak Kristen anggo sobat kai yulakulaki usi holi makatahon haleluya idoding kon rado sa di Kristen ay pasti rohya baku hol yang ko pigahali doding konay didiham maaw pantita resort dunin halani nini Martin Luther anggo idoding kon hita haleluyaon litun do sibolis ambilanta pesalmen 150 on ay mapesalmen haleluya. Ingat kita lahay. Ya. On dodingon hu pakai untuk membahen KKR ibani tolu kuria ibagas na sa minggu panorang membina pembekalan situa wijon ay dalam rangka kegiatan kemitraan kumbani gereja Cangmal Korea Selatan on hu pakai adong laguni na sering idoding kon sikolah minggu ay puji hitama Tuhan tale Bapa amin haleluya nini Bapa angguai hu coba halani KKR do kan angguai manusun KKR kan langsung onon model ni hundul lang mandoding manortor manlupat-lupat boy doa yang go KKR lang masalah hai sonari lang pala sonay hubain iputar ternyata ku kirim laguan melalui udara hujai mampu si dia mendodingkon haganupan menortor jemaat haganupan menlupat jemaat haganupan mendodingkon amin haleluya. Jadi pesalmen 150 adalah pesalmen Mazmur haleluya. Ahado haleluya ay. Sebetulnya singkat dong bilanon. Hanya satu kata haleluya. Cuma hatorangan ni do ganjang Bapak Inang. Amin. Ilang mitur stres na siya mamikiri hatoranganon. Tapi sebetulnya izin ni Martin Luther do dingkon hita umbagas uhurta, maka kita mengalami sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dibeli di apotek. Nalang boy boleh ge bani panggung pesta paduan suara pakunaligan. Dah. Nini ijon artini haleluya ay sebetulnya ay sada hata haleluya. Ya, haleluya. Puji Yahweh. Ay do isobut bani hata haleluya
na ipakai bani agama Yahudi sebagai sada liturgis, anjaha bahatu mangisobut bani buku pesalmen tentang haleluya. Pala 24 kali nokan hubasa ensiklopedia Alkitab sampai 24 kali ayat nama katahon haleluya. Bani padan na baru haleluya ai pakai bani pangukabon 10 siar. Ay dug yang bilanta pertungguan pangukabon. Ibani pangukapan ay dong pasal haleluya. Ya. Ayat sada, ayat tolu, ayat opat, ayat onom bani wahyu. Artinya Bapak Inang, kehidupan orang yang diselamatkan adalah kehidupan yang berhaleluya. Langa dong dapat tahu pe buku-buku doding angko bani hak GGBKP buku ND. Ayo do. Angko hita lang memakai buku doding, tapi memakai buku haleluya. Ini keistimewaan GKPSA bahwa haleluya itu adalah menjadi suatu sentral di dalam peribadatan semua agama Kristen. Agama Yahudi sentral artinya menyembah, memuji Tuhan itu bukan sekedar suatu syair, suatu kata-kata, tapi sesuatu kesaksian tentang perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib. Naija bangsa Israel, bani panorang ijia, bani kehidupan perjalanan sejarah bangsa Israel, sedia meyakini maka percayai bahwa kasih hidup nyuhur holong pakon karya besar Tuhan itulah yang menuntun mereka kepada keselamatan. Sehingga sedia bani peribadatan ni selalu mengutamakan haleluya. Makanya bani potum introitus adong ijai siap ibasa introitus. Nokanai introitus ni pariksana samba ni tata ibadah ta adong ibake izin ayat ya. Sayang ni langit tulis perkantor pusat ayat ni bani prelidium ibagas goren ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanhon ai potum ma ai salam ibasahon ma ayat dengan direspon oleh jemaat dengan pujian haleluya doding kon na siyama Jehovah puji magorani ambilan kon na siyama hatuahon ni ganup ari isambut jemaat haleluya haleluya haleluya. Aha maknanya on sekalian hita lah merenungkan na ilaksanahon hita setiap ibadah ibani ruanganon. Pertama-tama di situ kita menerima firman Tuhan introitus kita mensyukuri bahwa firman Tuhan itu adalah jalan kehidupan yang diberikan Tuhan menuntun kepercayaan kita. Maka kita jawab dengan haleluya. Jadi lang pala dodingkon hita haleluya. Kan lang dong ay izinnya tahun para agenda haleluya haleluya haleluya. Langsung disambut jemaat lagu no kanayay ibagas pujian puji Tuhan haganupan umat bangsa Israel maka tahun terpujilah Tuhan haleluya Yahweh ibagas goluh ni domma ipatorang haganupan on bani ambilanta sing pala hurunut per ayat-ayat tapi bagian yang kedua yang terpenting kenapa kita memuji Tuhan itu yang penting karena Allah adalah sang pencipta. Karena Allah telah membuat karya besar di dalam kehidupan kita. Memberikan napas kehidupan bagi kita. Aima na isobut. Alasan lahu mandodingkon puji-pujian ay bani pesalmen 150 on. Puji na siyama iya halani pambahenan ni nabagalin. Sukun-sukun. Apa
karya besar, perbuatan Allah yang besar di dalam dirimu, di dalam ibagas diriku. Ai madasarhu lahu, memuji Tuhan. Setiap waktu, setiap tempat pasti kita merasakan karya besar Tuhan. Masih girah kam nasugut puho, itu sebenarnya karya siapa itu? Karya Tuhan. Nasya minang masih modum nasya menabudari. Kita bapa masih modum hita nabudari. Nasya menyembah nami masih modum nasya menabudari. Karena kita yakin besok pagi kita bangun. Itu keyakinan kepada Tuhan. Makanya halak nalang marmalas nyuhur payah domodom. Apalagi bani masa kopiton rama tambah payah modom. Aido si hubain kemitraan bani hut 70 tahun GKPS Sudirman. Dibuat kemitraan hubani dokter-dokter khusus nih dokter Bona termasuk dokter Lahargo. Nado membain survei Indonesia ada sesuatu depresi akibat COVID-19 dalam angka 68%. Hasil ngidah kita secara langsung depresi kan bodoh lang pala naidah penampakannya. Dan di dalam itu kita memiliki keyakinan Tuhan itu adalah mampu melakukan karya besar. Bukti ini hebat mon Tuhan ta'ai. AGP pakai maskeron. AGP pakai masker. AGP agak hosah-hosah. Dong dotong mendoding. Lang terhorom GKPS Sudirman mendoding. AGP agak otik-otik. Songon nari minggu ay duge lansi ay. Awlang ijon mar minggu. Mar mendoding kan si dia ibuka otik. Sambil mosa-osa. Asal mesin hosanin. Tapi tetap haleluya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya Bapak Inang, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Nama nugu-nugu hita. Ay madasar na kuat bani parpesalmen on. Maka tahun puji na siyama iya marhasoman ni tarompet. Ini bagian ketiga ya. Ada maksud ni John. Marhitehon ni tarompet. Puji ma iya marhasoman arbab, husapi, tambur, tortor. Jadi naha anggoy bah pasusang atau igulping langadong kibot. Apakah lang memuji Tuhan ay? Na sampai pitah kibot luasakan. Sonahado maksudnya. Dengan apakah kita memuliakan Tuhan? Dengan cara apakah kita memuliakan Tuhan? Haganupan ipakai perangkat parugas musik na maksudku ni John. Pertama-tama doma ituliskon bani buku doding haleluya taon. Bimbingan pay mamandoding konon. Nini Martin Luther nokan. Muliakanlah Tuhan dengan hatimu, dengan hidupmu, dengan cara kita memberikan hati kepada Tuhan. Dengan sukacita. Itu maksudnya semarak. Jadi yang godong husapi, adong arbab, sarune, ada deba isobut no kanay beto. Bahatnya, ada deba. Etong kita lobe alat-alat musikin na sibuli hita minggu muka. Parlobe ayat tarompet dolang sordam. Ayat tolu isobut sorda tarompet. Apa duahon? Arbab patuluhon. Husapi paupatkon. Tambur. Tortorai gerakan duai. Alat musik. Baru sarunai. Sordam. Dongpe. Ogung. Jadi uban ini Pak Sikur boleh hamagan uban dari minggon.
atak na hebat matongon, kuryon, mentudingkon. Dong gondang si pitu-pitu bekam. Hati-hati, jangan lebih kuat suara musik daripada suara iman kita. Aidon na ipatuga hijon. Maritihon ni arbab husapi dengan gemuruh, dengan sukacita, dengan meriah. Iya meriah teku nini halak karuai. Dup ko si markeba tiyan na isudirman meriah teku na. Malas uhurhu. Dup ko si hubasa firman Tuhan meriah teku, meriah, dengan semangat. Aiman na isobut doding na baru. Aiman na isobut marhaleluya. Tongah-tongah ni parguluhan ni. Halanay, bapainang, lang maningondong sordam husapi, arba pakunaligan, apa lang sa utanday na ganupanin. Tapi di saat kita menyanyikan lagu pujian, apakah dalam bentuk pribadi atau dalam bentuk kolektif, anggoh iberihita uhurta, maka kita merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu menjadi sesuatu yang sangat membawa sukacita. Ibagas guluta. Lang pala pakai hatahonon gondang si pitu-pitu. Makanya dong sada guru sekolah mingguku sapari situaku ay makahani penginjil kastaria buru saragi. Gorani TK Situa Carmen. Lahu manderes tongia luar biasa doon. Panorang manderes pe pasti itangar halak tetanggani. Hamdo ipuji urun tak cek cek ay doon jani. Mardalan han rumahnya ay mendoding doya. Dia merasakan sukacita. Lang pala dong leaders. Ya, song leaders ya. Lang meningondong membuat lagu izon. Tapi dia dikendalikan oleh roh. Tondui. Lahu mendoding konai. Setiap kambona rambungai ideres. Idoding kon haleluya. Nah, luar biasa. Aila ini Pandita Belman Purbadasuha mai purusta. Halani adik ni kandung membuat penginjil kastaria, penginjil luhinani sa terdua. Lang ong galupa au, mardingat parlahuni situa ay. Halani laguni, agepe, ya hatahonon. Pitahia mendodingkon, menjadi kesaksian bani halak naligan. Oh, sukacita. Lang adong keluhan bani guluh ni. Lang adong hatahonon, langong gaya pala entropsi nini bani sidang-sidang ilang porluay. Ini yang terbaik. Ada tong nini. Ay masukacita na sangat luar biasa. Halanya Bapak Inang, ya baik kita matong semangat tay isobut no kanay dengan apakah saya memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Puji hitama Tuhan tale Bapa. Mantap. Puji hitama Tuhan tale inang. Puji hitama Tuhan tale pemuda. Puji hitama Tuhan tale Sudirman. Amin haleluya. Mari kita tepuk tangan. Dodingkon amen haleluya. Dodingkon amen haleluya. Dodingkon amen haleluya. Amen haleluya. Sebetulnya tanpa musik itu. Tanpa musik. Apalagi pakai musik. Pasti isentuh ate-ate kita semakin diberkati. Ada si alat musik dipakai untuk memuji Tuhan. Semua perangkat, parugas memuji Tuhan ma. Langa dong gondang untuk namate. Ongga duhu patorang ay bani sada distrik. Langa dong gondang untuk namate.
Ulang dudingkon na siyam, ulang turturhon na siyam. Tidak. Formulasi kalimatnya itu niku. Ison raza parsahap doon. Anggo isobut songonay, igual bani sa rumah atau kam on gual untuk naibata simada goluhta. Bung 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 ini. Anggo ya tahu kita untuk namate ay mabumbung maganupan hapor siyonta. Gua tahu songonay iraya bani pertemuan haganupan ay ma raza parsahap pakon raza adat panorang ijia. Maka dirubahlah di setiap membuka gondang ipukah kumbani majelis jemaat baru peibere bani pahopu langboy iparsedahita adat ni simalungo ni kon bani pahopu dohoma yondos kun hita. Tapi ulang ya tahun adong gondang untuk namatay. Untuk opung doon. Untuk Tuhan lah. Husapi arbab ogung pakon naligan halanyay ya tahun segala na marhosah puji manay bata itutup marhitihon ni haleluya. Ambilan ton dimulai dengan haleluya dan pintunya juga ditutup dengan haleluya. Semasih punya napas maka kita mengatakan haleluya. Aido bagas guluhta agepe hosah-hosah kita itaw kita haleluya Tuhan. Sopat dope huida pahupuku kan aido kan agepe kopit haleluya Tuhan. Marsangap manay bata ibagas guluhta haganupan boy mendodingkon haleluya ibagas guluh ni. Tidak menjadi suatu penghambat sakit penyakit, tidak menjadi penghambat tantangan ibagas guluta, langgabe penghambat bata bagai-bagai hambatan-hambatan ibagas paruguluhanta. Karir horja untuk selalu memuji Tuhan. Dikala kita bersyukur mengakui kasih dan perbuatan Allah. Amin martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Terpuji magoranmu bani goluh nami. Tong-tong do iya jarhon ham janah iha rusuh kon ham. Asi goluh nami ay magoluh na mamuji goranmu. Marhitehon ni pambahenan. Marhitehon ni hata parlaho. Na manaksihon pambahenanmu na bagalin. Na manugu rosi na paluakon hanami marsangap mahamba pa maritiho ni golo nami marsada-sada martungguhan nami hubani pagori ni kuryamu humbani dakdanak das kubani na magodang hamamasumasu haganupan aktivitas ni sidea berham gogoh kesehatan baik bani profesi sonagi bani pendidikan sonagi bani kiadaan keluarga ni sidea. Hamba tungon Tuhan, paher bangkot tanganmu, nagok pasu-pasuin, lahu mamasu-masu, ganug kuryamu. Asi tungon Tuhan, buka uhur nami, lahu mendudingkon, haleluya, ibagas perguluhan nami. Terima kasih mabamu Bapa, maritiyo ni hatamu, nadopi jaluhan nami. Ibagas gorannya namu Tuhan Yesus Kristus, jalohama tonggo, pakon elek-elek nami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata nagabi onjolan bata laho manggalang. Aima na tersurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi ang guahu marhasuman sora puji-pujian do, ahu manggalang bamu, galarokku do nadopu bagahkon, bani Jehovah do haluahon, sonari ondos kon hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, ondos kon hita magalanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahat honon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu pasu ham guluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Janah ipasu pasuham horja nami das bani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur rodo hanami. Mangondos kon buah ni horja. Nadopi nasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan nami on. Baina sangapon ni goranmu. Janah aselambin marhatari dahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama tonggo namion. Amen bamu sadokani dokani awono Yesus Tuhan kin. Ham Bapa nami na inagoryatas. Say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saud maharosu ni urmu inagoritong ahon songon na inagoryatas. Berehamaban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasap hamadosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlajuan, paluah hamahanami humbani pangagu.
ho manasyam janah sonondo hatani Jehovah Zebaot, dalankon mauhum na sitong, patuduhkon manama diar layak apa hidup nyuhur bani ganup hasoman. Mulak manasyami bagas damai, jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham, isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidahkam. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, janah ipasorap madamini bahani tondoimu. Amen. Salom batah ganupan.